Pasal Makadai Allah Ta'ala Muhammad mailok komisengi dua upawangan ni rahasia, dua upawangan ni ati, dua upawangan ni nyawai, dua upawangan ni akalengi, dua upawangan ni wajo-wajoi, dua upawangan ni misalengi, dua upawangan ni nurung. Na iya dua upawangan ni rahasia sewani tongot-tongangi maduana alingangi. Na iya dua upawangan ni ati sewani niai maduana pejepui. Na iya dua upawangan ni nyawai sewani akatai maduana asakai. Na iya dua upawangan ni misalengi sewani nawa-nawai maduana angkana uwasengi. Na iya dua upawangan ni akalengi sewani manesai maduana alipuserengi apusangi. Na iya dua upawangan ni wajo-wajoe sewani amachange maduana abungereng. Na iya dua upawangan ni nurung sewani tangai maduana sininna wasengi. Pasal makutana si Muhammad magkeda puang ma kita panca jiwi yaro pitui makkedai Allah Ta'ala Muhammad mailok kakna sompah yaro pitui makutana si Muhammad makkeda puang tegi na sompah ki yaro pitui makkedai Allah Ta'ala Muhammad kowak na sompah nurung riwajo-wajoe wajo-wajoe sompawa ri akalengi, akalengi sompawa ri misalengi, misalengi sompawa ri ati, ati sompawa ri nyawa, nyawa sompawa di rahasia, rahasia sompawa ri aliku, jaji iya mutos sompawi aliku. Makutana si Muhammad makkeda puang tiga na pasompana rahasia ridi makkede Allah Ta'ala Muhammad na iya pasompana rahasia ria makkedanna ha makkutana si Muhammad makkeda puang tiga na pasompana nyawa ridi makkede Allah Ta'ala na iya pasompana nyawari iya makkedannahu makkutana si Muhammad makkeda puang tega na pasompana ati ridi makkede Allah Ta'ala na iya pasompana ati riya makkedannahu na iya pasompana akalengi riya makkedannahi. Na iya pasompana misalengeriya makkedannahu. Na iya pasompana wajo-wajo riya makkedannahu. Na iya pasompana nurur riya makkedanna huwa makkedani Allah Ta'ala isem majapuni roh Muhammad iya manam muating kang keni usalama rilino letu di akhirat. Buku ini mulai ditulis pada tanggal 20 Maret 1970 Masehi bertepatan pada tanggal 11 bulan Muharram tahun 1390 Hijriah malam Jumat kepada Petakelo tertanda Andi Sirajuddin.
Pasal panesengi beceranna ancajingenna najaji wasetta. 10 telu ancajingenna najaji wasetta. Apa poleri ama, apa poleri inna, 5 poleri Allah Ta'ala. Na iya apa poleri amangi mula-mulan na buku, maduan na ure, matelun na kanuku, maapana bulu-bulu. Na iya apai poleri ina, mula-mulan na uli, maduan na dara, matelun na juku, maapana uta. Na iya 5 poleri Allah Ta'ala, mula-mulan na nyawa, maduan na sadang, matelun na pagkita, maapana paringkalinga, manlimana elo uleng. Jaji genda ni 10 telu iya mana, 10 toy telu pancaji ritawe nariasa sembajang. Na iya sembajangi napunai alangi, na iya alangi annesana api, annesana toy angingi, annesana toy uwaye, annesana toy tanai. Na iya naro apai annesana to Allah Ta'ala rilahirengi. Na iya annesana api makasiwat tetongi, na iya annesana angingi makasiwang rokoi, na iya annesana uwaye makasiwang sujui, na iya annesana tanai makasiwang tudangi, na iya annesana tawe makasiwang mas sembajang tetongi, tudangi, rokoi, sujui. Na iya annesana tawe apolenna pole koi ri alusukna api, angingi huwaye enringetanai. Na iya annesana pelai ri watakale pole ri api, na iya annesana napase ri watakale pole ri angingi, na iya annesana eloe ri watakale pole ri uwaye, na iya annesana raye ri watakale pole ritanai. Na iya nawawangi Muhammad apai sewani sarea, maduanna tareka, matelunna hakika, maapana maoriba. Na iya sarea pole koi ritanai, na iya tarekae pole koi ri uwaye, na iya hakikae pole koi ri angingi, na iya makripae pole koi ri api. Na iya nawawangi Adam apai sewani tubuh, maduanna nyawa, matelunna ati, maapana rahasia. Na iya nawawas si tubuh apai sewani tetong, maduanna roko, matelunna suyu, maapana tudang. Na iya nawawangi si ati telui sewani pakita, maduanna paringkalinga, matelunna peneding.
Na iya nawawangi sinyawa telutoi sewani napas maduan na sadang mattelun na darang. Na iya nawawangi rahasia telutoi sewani tau ame taure maduan na sadang mattelun na renung. Na iya apolingan na rinabita limay sewani syahada maduan na sembaja mattelun na seke maapa na puasa malima na haji. Na iya na ro limay misangi watakalina makadai na bita ummakku ummak na makadai inakku inat tak makada anakku anak tak makada amakku amakku makada anakku. Bersambung.